Panen. Udan 2021 panen laron. Guyang-guyu iki. Tegang laron. Tengah malam cari laron. Kowe kok kulon ya iblis sing kolor ke ben roh kowe, ben roh lampumu. Bro. Nah. Gak ketok mau. Mbok ketutupan lampumu ketutupan masalah. Lauk makan tinggal ngeraupi, ngerakupi, jikui, ngembat. Mereka pas waktu situ ya mau bung. Ya dipaten do mlayu ora ada. Matene endi? Njero omah to. Udah mebur. Kena cahaya. Buat kosaknya nih sih, ulun berodol lah. Ben gampang jigo ini, kau dari tak teleponnya, sebing mana. Nah, kosak. Nah, kau dari buat tak, ngolang, buat ireng nong tambah. Gampang. Malan, melenet. Oh. Kita cari lainnya di mana? Ah, dendem apa sih lo bleh? Ya mau sambil lawang biar cah cilik loro nembok sampe. Tahu. Iya. Wah, bantangnya gede-gede bleh. Lho bantangnya teko kene-kene. Ya tuh main di mana bisa. Wah, lah kodok kene pirang-pirang ngene kok. Pani kode. Gantangnya kene berarti anu to, omahe daerah kene to. Heeh. Di lagi, iki to. Toko kono kuwi.